tree cannot grow without roots and then try to stand on its own without support. We water the roots and nurture its growth, passing on the knowledge so it doesn't fade, keeping the Fa'asamoa strong. Da'anganu'u alive. Our culture is unique. It's who we are, who we'll always be. Samoa Commercial Bank, protecting our history, securing our future. Ele whaasonga wau male atu whalasa le mai mua tampua ia Samoa le nei a whiawhi mai lava i o nao se ia pa ia o nei u. O pa ia mama malo le a le toi o Iese tala luto o auna o le a ta oto e peo le a nei le tailo loto ua umo na a isa. O le ua tantu wa vatuli ma wa whanta whata ona o le alofa tau muli muli lo tantu tampa au sili le langi i lo tau soifua maso manta wola vai vai. E whata alofa tua i feo i o le tala le lei pai pai sina o le antunu o whapepa anga masani o le neipor kalame o lau pa lota lau leo i lona vaenga se furuono. Po i natu i le cookies pai da hapa i sale lolonga tau warunga i le motele nei sala fai e peo na ia i le whaanga solonga lona lua o le ngaluenga res tala. O le neipor kalame sa tu whaantasia le WT Media whai paanga ma le official komisio whai ngā pālota whaantasia ma le lango le Sampor ma le TV Tasi ma whai ona awina atu ona o le anga le leima le lango mai a le Samoa Commercial Bank. O le whai ua mafuta mai le whale ta alo numero Tasi i tuane mato le whionga ia se muntafa ma lolo limba vai pule o le so upo le ofisa o le komisio whai ngā pālota talofa se muntafa. Ja. Aftaitele lava seunga mai vasa ma lo lava e amu ia o ngai ke ala mai kuki e ngai foi ke so kai mai ia nga foi e faltele malo kuki na te so kai mai ia sa o nei le timwani tone mato le au te so ta ia tu foi mai vala au mai ma wai ta so ta inga ia ma le moto tanga to lo mato ma futa nei ila to o le fa to a hanga mai e fa tino ia ala to resitala ina vai aso lo toi o le tātou ngā luenga resitala o lo whaanga solo nei ale official commission whainga pālota e whiawhia i e whaafiro i atu i le mai mua ma le whaafonga e asi o tātou a tunu ia ua whaifoi o maua le avanoa e mafuta mai ai i le nei foi vaenga o le tātou proklame o lau pālota o lo leo ia au se tulanga foi e au na marino e tātou a tunu ia mo le a o le a sila ia i whaanga solonga o le tātou proklame i le whiawhinea seunga mai vasa la fa peo na ave se teimi muli mai ia i le saunoanga ale afionga i le komsina ia le sunga le tupe na tano ese le fionga ia tu e fenolo po le fionga foi de fa sina ia le fionga ia to de fo o le ia ili atu isi o vaenga ta ua ila na fola sanga e au on mani no ilo tātou watu no a o tātou ia i tonu lava ia i le periota le nei o lo whanga soloinga aluenga ale ofisa o komisio whainga pālota ma tā pena tuai ia mole tātou whainga pālota ia au kuso ai tā ua mole sila fia e le tātou atunu sila fia e le atunu lau tele o i lātou ia e whaia le pālota sila fia i lātou o loo a vea masui wha o lioli e tau wā i le whainga pālota ia ai maise lava o le toi wha amanino ina o tu langa lava o tu la fono lo lima taita inai ngaluenga le official commission whainga pālota vaenga na o oto atu seunga mai vasa e mai mo ia iro tātou wa tunu i se temi muli mai i le whaanga solonga o le tātou proklame ai toi tu ina tu le tātou proklame nisi whio vaenga o le ae to mua mai ai ia ile nei fiaf Whaftaisa muntafa ia vai atu na o le whaima solo lo wafu le vela ai o no le tumu tangata le stala ia pe ona ia le tātou whale ta alo e whamalolo on sai ia o disi na mata umbuta ua ia whailo o le ave ia lau sila le whaanga solonga o le tātou proklame e le ise tātou whola sanga le nia fiafia pe ona masani na tomua le tātou proklame ai o se ava noa o le amai moa ila tunu iniso tangata resi tala i salafai a o whaaso ai o lātou wai a tatau male tā ua i whainga pālota. Ia ka ika ia, i kongon makongo, ngā kai vai. Ia
ele o whapeo e alua loko whaikalia ka ngaka ia langa ia kala pā loka. Ai loko ai a mio konga ka ngaka. A whai wa whaaku se suia ngu. O e loa le suia ngu. O le kele o ngu. Pia iei le pule funga le ka fiofia i le ia kaua. Ai loo ka di ko ngunga ngā wa. O foi ma ko ngu langa wa u e kausia ngu. O langa iaka. Langa i ma losi ku la fonga. I loo le mele ma fau iei le kele o fioanga ma pa. Ilia upole ia tau. E se fanta ma talanga ta. Ai te wa i malolonga. O le filifilinga o le mena mai le ri. O le manui o le aina, o le manui o le nuu titiro ia. Ma le atu wa se lo filifilinga. O ne toi fai tio muli. Au ni e fai tio muli lo filifilinga pe a fai se. Ia ina tua i whakaua lava le ai atitau le tangata i lona soifua. Ia o lana filifilinga, e maua i lona manuia, o lana po filifilinga, ia i whapenga po ia o ngale esi manuia e maua i pe a whai lava o. O lau ai atitau lava e whakaua lava i ati oi. Ia whakaua le ai a te tau o le tangata soifua. O i lava o whina ngalo e pālota iei. Ia o lana lava le ai a tau. Ai o ke le tonu tūlanga ho lele o le whaatonu o tue au o le pālota o e. Ia po o e fo e te whaatonu mai po ai tauna o pālota iei. A le whiriwhiringa sa loto. Tasi lea me alofa lea tuana tuu ili kangata o le amitanga. O la ua ia tau. O le mea nai patino e tia. Ele ei se aia ina me le si tangata. Ia maola o ia tau foi, o te whaonga ina, o te whiriwhiri ai le tangata ua oiloa, ua ono mea, maanga waa, e na te tau ave ina le tofi o le e tū mālo. O le tau o le ia tau o le tangata lawa ia i a mese fo ipo au whaasui anu. Ina ima whai ona whiriwhiri le sui e iloa e te tau ona avea le tō whae le tū mālo i a mese fo io ni o mātou la mona. Ina ima whai ona lau sirafia umai le malo. Ia mana onga o tangata taitu o tasi o malo. O le tāua lava o laua ia te tau ia o laua ia te tau e mawhai ia ona wha leo se mana onga o lo i tutono o lo roto ina ima whai ona wha leo atu mawea ma se vaenga ima whai e foi ona aloa ia foi lo ia tangata i tutono le malo o Samoa. Ia taua ia. Tāua te lera o manatu e wha lea. Ona temne ua le moa se file mua le malo. Tele whiwawa ia inga ele ngata ilea. Tele whatua sina ua halu i tua. Mela le ua te taua ia ona a watu ni mato manatu. Ona mato o sui o lo whapena foi ona lango i la foi lea vaenga ma lea ngawenga. Ola ua ia kaua lau filifilinga o lo leo nga. O lo sao nga. Ia ua ia whaamakai kausi ai. O lo leo nga, lo sao nga. O la ua ia kau fo nga e whaailoa ia ulanga. Ma lau whiwhilinga e ala ni whainga pāla. O wata tonunga o la ia tau. Ia e whiwhili ei oe. O louto o lua. O lau whanau. O le rumana i lea o lau ia tau. O le umonia tu vale la ia tau e whalo o whanau o wata e au malunga. O manatu whaalia nao nisi na awaile resi tala i tū malo palauli tasi lua mare tolu whaempea i male tū malo santu paitea e tofu le tangata malona whaawinga ina ai ole ai ante tau o le saulo tonga whaavai ma whaamonianga i soifua mai maso sa tangata soifua tusa po le ale landu o le tali tonunga le tū ainga po le vaenga o le lalangi o lo ono whai o le whaamoemoanga ina ia whaantaua laua ia te tau. O le a tātua ngai mo se tātua malo longa pupu o na toi taleu mai ai leo le tātua porkalame.
Alofa lava and welcome to Cookies Perahapa Salalonga Savai. Come stay with us when you're visiting Salafai Olele. Having finger for my SCB wallet. Oh, perfect. Also, can I get a juice for that table over there, please? Thanks. Ole best alea. With my SCB wallet, you can now quickly scan and pay for your shopping and bills or even transfer money. Samoa Commercial Bank, Samoa's best choice for banking. Fasalonga fa pisinisi mai langolango le tanto por kalame le Samoa Commercial Bank pe yona yai yona la laisa le longa fanga malo a sau masalai lua fa pe ai male cookies by the hapa sa tali malo le malanga mai ya sa mato au fainga duenga lima vai to le se tupi ya au le mo tanto feso tainga ya male afionga ya se mutafa falita alo tona mato mo mata ubuta ua mai le official commission fainga balota Aftai malo lava ile tulanga folo ia le tato o unanga ia le fu lava ile le foi temi o le fatinonga o le ngaluenga fa pe foi asi ai se ku persifi o sifi foi dai foi se ku pe ai o taua o le na e tau fa ata mai se unga mai basa ia vai ngalela tamo foi fa ilo atu o le foi sa o avatu le amatanga ia vaenga o le afa pea ona ave iai ia le silasila ma le faafoga le atunu i le folasanga ia po le saunoaga le afioga i le komisina a matau mai le tatou atunu ia o le nofoaga lenei tuanai mato pe ona iai e iai le kilipi le tamaʻi video lava tavaai ua foʻi lele ua tele lava ina ave tagata i luga o pegata failagi i luga o le Facebook le video ia sa faapea ona tupu i nei vai aso te anei vai aso te nei sa tupu i nei o luma lai o le pitolo lai luma i o le iai faitetoʻa le ala mai tonu a mataʻinaga faatino ia le galuega a le ofisa ia ona agaʻi mai loa lea i le alo i le tulaga le pe ona maua mai i tua atu o le tatou polokalame le faatali ai le agaʻi mai o le mamalo le atunuu e agaʻi mai luma i le vaega o loo iai alii ma tamaʻitaʻi ofisa e faatino ai ia le resitala e pei ona e maua mai i le tatou polokalame ai o le tamaʻi video le nasa o vaai atu iai ia o le SS inga i le vā o le tagata na sau e faatino ana na resitala ma le sui o le ofisa po le alii o le ofisa ia ae elelei o le avatu pea le avanoa i le afioga i le komisina seʻi ona ia au iliili ai ma saunoa ia i le tulaga tonu lava e pei foʻi ona iai ia le vala lea ua mafuʻi ona fai ai suʻesuʻega ma faataoto iai ia fuafuaga ia i le tulaga lea a o faatino ai le galuega a le ofisa o le komisi o faiga palota mea la lea usi mai lau silasila ia i le amataga lea o lana folasaga ia i tulaga ia po o paafitauli sa mai tauina ina ua amata le tatou galuega ia i nofoaga ia e pei ona iai o le tate e maise ai o le nofoaga lenei i tuanai mato usi mai lau silasila ma lau faafofoga Paftai o le makaapunga kula i mai o le faletaalo fu lea jimu melkasi le tuanai mato o le mataupu ai li poki o kuinga mai fo i la whaingaruenga i o kanaka fo i ngā luaku. Wa iei le mosilfia la tunu i ka ko busi e whaingi o tatema o le faletaalo le ngumerkasi. E mo e ka waku tangaka e siakinga o pepa. E ka ula le verify al vahenga nga e verify inga pepa po atoa. Atoa lau pepa o whakanga le o e ke anga i lunga ko kongo le ale moko lo whakinga. Ngā ruenga ale atoa. Ia o ngā ku whaafu'i o e wai le mwhainga e a ulu whale. A wā e o ku fu'i luma whakingo le skala. I le mwhainga whakingo langa i le ako pepa. Pepa mo mio pepa whanau. Ia masa pepa whailo fule ID. O le elo waka. Ia o lo kusalo ngole lungo o pepa whanau mo le pepa whailo. O pepa ka uanga e whamau ni e fule o e tangata le onga le pepa whanau o e fwaka ka boilinga. Ya me se foi ya fa ma ni el minuto ala lai ka foi ngai se pe pa fa ma ni foi le minuto ala lai e pe o ngala le fa ngai su yo no su te mai ta yo no pe fa pe le se pe pa fa ma ni el minuto ala lai ya fa ngala ngai su o no su te mai ta fa ma ni
ia le moe lo e la lai o whakingo le o lau de skala o le whawhitau la le ngā kūla i mai o le ungari ia boa kungei e ma le uso ka maloa ia o le ngā siake kuluma i kako pepa fo i verify ia le ako me o kumanatok a whakongula ia le au whainga wenga i le whainga nga i kukonga le skala o ngai le o ato peitai ia wala fo upu ma mafa le au whainga wenga upu tau whamatau ia o le ngā langkura i mai ai ngai whawhikau o si whewha lau whainga wenga i le ungangaka i le ungi angiru hui lako o lako ho tangata whainga wenga le malo ia o le lafo upu mafa ma upu whamatau le au whainga wenga ia po lo whaalawe lawe ngā wenga le ofisa e mori e foi oila lo tu la folo o fenga parota i lo na vainga sa lau lima folo ma le tolu o le tu la folo lo fa pe me tu la folo so se tangata fa la bela beina le nga luenga ko mesina po ila to wa to fia fa tino nga luenga e mo lia la lo tu la folo e manino al tu la folo ya nga foi la wa fa tino ele vainga na ya i al tu la folo tu atu fo i malo le malo e fatino la to pito la ia pe le fese inga na ai ma fu ala vai le o tu tanga tele atu ala tu pe pa mo mia ia e ui fo ina fai lo atu le au fai ngar benga ia fa fita fo ia wa sa ia ma la fo upu le mi ngao ma le tu sai ia tu ma le nganu fa samo ai me se upu tau fa mata ia pe fo ina fai lo o la fai ngar benga fo tanga to soi fu e fo la tu la ngona ia e whaari tūranga whapea, ia e whamalu ako. Ia le kariangi vai, ia almea siri, ia o le sa, ia i malu o le malo, ia malnafo, kua kule kula fongo. Ia peo la pota inga nai pa i o le atunu, e whai fo i o loko sa i mani. Ia a sa i ako fo i lo ofisa wa lua kausanga o whakingo ni ngā ruenga. Ia e sa uko ngo fwa ia, ia le mea na le utura i meni, le ua kumu mai. Ia walo whak, ia wale sisi me mawhai, bo uki kaimi. Whakingo le ngā ruenga. Ia o ka kalo ala ofisa. Ia mau per ko vai ma lava longa sa i le tunu. E o umai la le waki. Ka uma iai. Ia pe a whape a koa pe pai fo i te suak moi. E pe se wha makalanga lea ma le. Mo le silfia le malu le tātou o tunu. Sau noanga le ranga le whionga i le komisina. Ia e whamanino fo i ma abatu i le atuanga. O nisi o whaafitau ni saha tutupu. I le lafo i mai aso i le no whanga le nei o whaatino ai ia le tātou ngā luenga. Ia mai toi wha malosi atu pea. Ia i le mai mua ma le wha afonga atu tātou atunu. O le upu lawa i whaonga pea ia tātou porokalame o no sai. O no sai. I lo taunu mai. Ia ma vaenga lawa lo amata mai ai le ngā luenga le ofisa. Se ia tau mai le no whanga o lo whaatino ai ia lau resitala. Wai peo nai wala ia le ana maua ilana saunuanga. Ia i FSS inga fo i saaria e mai. Ia o le nāua e wha afonga mai. Ia le fo ua whai ai ia le tūlanga i susuenga, mai au susuenga ma whaatino fo i ai ia fo fuanga uma. Ia i le whaafitau ni sa whaapeona e mai tauina, ia i le la fo i vai aso. Ia mao le tala lava lea fo ia matupea. Ia e le alo lava ia le tūla fono. E lima te ina ngā luenga le official commission o whainga palota i le tūla fono. A whailoa la. O a esolia nisi o vaenga o tūla fono peila o na iei la tuia e mai e whaatupu le vevesi ia peo o i o la tu lima i sui o ofisa o le lafo whaamatalanga o whaalamonuma au mai whaamatalanga se ia o le nāua whaamanino atu le taunu o ngā oe ia e pei wha o na iei aia a vea ma whautuanga mo le mamalo o le tātou o tunu o lea i le ia ngai mai e whaatino le lato sitale nei vai aso i e te toe ia e o no sa lea ngai umaloa i e te le o ngosai. Ia o ngā a fia fo i leo oe, ia i tūlanga ole tūla fono. Lesi vaenga tā ua lava, e au ona sile eru tātou tunu, manatu fule nau tele i sile fia o lo i lungo le i tūlau o le ofisa. Ia le telo wha asile silanga, ia o lo wha pia lava, ona wha iloa tuai teimi alo ia. Le fui walo ia, awa o lo seine tuai le fionga re komisina, ia le wha anga solonga o le tūlanga le resitala, o le aso i tapuni ai le resitala, ia o le aso e whaauluaisu i tau wā, tapuni aisi ia le teimi e whaauluaisu i tau wā, nei wala ia. E aona to e whaafonga tātou atunu, ma e malamala mai, ma e manino ai, ma e sila fia ai. Teimi o aso, sao, ma le moni, ma le whaamaoni, e pei o le a wholosia, e le fionga i atu ia whenolo.
Mo se fia ko pa i tātou tunu le na wala tu whaasala ngā lofisa. Nena matu das whareile le waso o mawai. Kei mi whaatulanga ina ta puni eile le skala ino kāku kāka paloka. Mo se fia o le aso lua o Iulai i le wha i le fiafi ka pungi ele online. I la tō le stala ma i pēnga te whailangi e ka pungi alo ia le wha i le fiafi o le aso lua o Iulai. O le aso tolu o Iulai i le wha i le fiafi e ta puni ai i le skala o ka ngaka pāloka uma. Lona winga e le koise e ka pungi ro le wha o le aso tolu o Iulai ia o le mwhainko i le skala ska ngaka i lunga le lola pāloka. A o le aso wha o Iulai i le wha i le fiafi e ka pungi alo i e roka koulola. Mai le wha i le fiafi o le aso tolu le ta puni eili i le skala ka pāloka. O i umalaka ka ua i ko kongu ka pungi whai koa. O i umakaka ua i ko kongu le mauka le wha kingoa ngā ruenga e wha a wawu ala ko le skala se i mai ale nei. O ngā ka pungi alo i e roka koulola i le wha i le fiafi o le aso wha o Iulai o las whaleili e ka pungi alo i ka koulola whakingo ngā ruenga ofisa i le siakingo ka koulola mo le lua vai aso koe ko suuma le ofisa e verify koe siaki uma wha maunga kakai ko kasi aua nge yes ka ngaka wha lua o ngā iei longa suafa i lunga ka koulola paroka ia pe o ngā ruenga ngā e lua vai aso whakingo i le taimi whalana ia leo ka kala i whaaluinga me sui ka wā mo le silfia ngā fōu raku whaasalonga o le songa fua le whiko Iulai kausanga ni ka kala alo i ai le whaaluinga mai o sui ka wā o whaamoe moe ka wā ka whainga paloka kasi le vai aso whaatino ele ngā ruenga o le se fulu lua i le au uli o le aso to nai le aso se fulu lua na o Iulai e ka pungi alo i ai ka kala i le aso ngafua le aso whiko Iulai ka pungi le se fululua i le auli o le aso se fululua Iulai o le aso kua ngai lenga. Ia, o ngai whaasolonga ngā kako ngā ruenga o whaakingo mo le teiminei mo le silifia. E tali tono le nāua e manino ma e malamalama i vaenga ia. Ia pei a fwoi o na tama whai atu. E la ia se isi porokalame i te mawai ia whaamatalanga sao. Whaamatalanga ia mai le official commission whai ngā pālota. Tātou porokalame le nei o lau pālota o lau leo. O le tūlanga e iau pe foi ona toe manino ailu tātou o tino i vaenga ia la toe wha manino atu. Ia o le tūlanga o vaenga o le samuri mawina ia pe ona i whawhi tauli le sa wha manino atu le te mo sola. Ai ile ina ua ave i tua ia le ngaluenga le nei e le olo i ele tate i songi o i nei tona i mato le nofuanga le nei. Ia va pe foi ia le no fuanga i savai le vale sa mo le tanga luenga tinap tama ita i savai le ua fa atino foi le luenga mo savai o fa fita uli po to o fa pe o nalia e mai mamuli mawina ia ele ofisa le foi la ua ave fa fita uli e mai ia fa atino foi ai ia suenga ia ale vaenga foi o tula fono ia suenga ma fenga fa vai ale ofisa ia tu ina tu foi le mtanga luenga le fa wai ia le pitola au fo ia malo le malo la to wia ai taua ia lo to fa fonga le leia ia i vaenga ia au olo i lalo umbo le tula fono e te toi mana tu ai foi ma e si le fia ai le tau sanga olo i le tula fono fainga palota le olo lima te inai ia le ngā luenga i le tembile nei e taua la mo tatou umalava taua mo tatou le malo le atunu lea e anga e me resitala pe ua uma foi na resitala ia e taua mo o ele saunoanga lea e taua mo tatou le wha moe moe e tau vā ele whainga pālota lona winga o tau ia e vea masui wha aurioli e tau vā i le whainga pālota po lea lava le whainga wha whaiolo o tau vā ai ia e taua mo sui tamaitai ai maise o sui unu ia le folosanga le nei o le atu inatu ia ina ima whaia o na sinafia ma tā whai oi le tangata lava ia i le teimi nei o lesi whai vaenga le awha manino atu o le tūlanga lea o i lātou whai le pe o le fesoa soani i le sui tau vā le ta o komiti le ko yen komiki le ngai keimi i lalo tu la fono ai o lona pe o lea lava mai tau wina i le teimi nei o lea lava i lātou le o mai ma pe tu lei mai i lātou o mai e restal valalaya leo le atu e wha manino atu
e le fionga i le komisina ma le tāua ma le lelei o le tulafono a lua afe se furuiva leo lo lima te inai ngā luenga a le official commission whainga palota. Ai uisa mai whaafo. Whaftai, o le tulafono mo silfia ka pungi loka ko lola o le mwhaingo le skala skangaka. Ia, o la tu uma i lalo tulafono e le i le skala ia o whaasalanga i lua afe tala o afe whaatino ai. Whaatino pe a mai al ka ko whainga paloka. I lalo tulafono e se fulu lua masina mai le aso le mai al whainga palota e whaatino ai le tu ina to sala o i la tu e le i le stala mai ka kulo la paloka. E whawhikau o mai tau le ofisa terminei le fōua whapena na whaatino ai le ngā ruenga le ofisa mautu ina tu le ofisa o leo leo. Ia i la tu ua mōria mai le ngata i pōrnei a savai ua kau whaile tangata e le stala. Ia po le skala fo le o mo le skala kanga i le pefanga o le skanga ai muri aku kanga ka o ngal pefanga ia wa mo le skala i le skanga ai fo le simea wa umanga le skala kanga i langa pefanga ka sa o le a wa le skanga ka mo pefanga wa le kas wa kam fa le skala mo silfia wa meli poki wa uma fa su en el ofisa ma fa ma ni el ofisa va en ia ma wa ku nga ku mo lia le tulafono i le ofisa leo ma wa ma ka le sika ka ko kasi a lo sa i le sika kasi le ofisa leo fa so le mo yang even translonga te mi nei fo i le lunga su en el ofisa i la tu nga fa kingo mai le skala ka lunga o pinga ta failang kasi email ngaka ya lo se fu mo kupu ngaka ile skala mai ile email ngaka o so sol tulafono na mea ile pena ta failani o lo ba ko le amo ya na ba ko amo la to fu ile o le fafo na lu o le fafo ma Samoa ya le fu tala le bono tanga Samoa ne lo nga lu e ma fa fa kingo mai la ko le skala lu pena ta failani o le tulafono ele stala o ia oi ile mafai on fatanga ina fuole fatino mai se tangata o se suia se komiti ia po se sui fai pule foi o nei fatino sol tu la fono fa pe o le ala usa fai sai linga do ofisa ma o o tino o la tu na fo na ta pule fa msinonga ia moria i tu sai ma sol na tu la fono o fa pena fo fa mai ma tawina fo lo ofisa ia komiti o la tu la o mai tangata i no fuanga i lo fatino ka ku nga ruenga o le stala mo le silfia o le soli tu la fono na i lalo tu la fono whainga palota lo na vaenga iwa fitu o lo ai ia tu ranga ia o le fato sina le mena i le ai lava se mafua anga te tau e le fona anga ini komiti po ni sui tau ba po se silanga e la mai fotangata mai le stala e a fifio mai lava le mamalu le tunu sui le au fai parot ia mai lava la tu fai la ku le skala e fa pena foi la sol paloka e fa sa la lo tu la fo o nga i fo e la me kanga e o mai lava tanga tai fa le parot e fa tino foi la to parot ia pe nei fa fita uia ua mai tawina le ofisa nei ma ua nga yo fo le ofisa tu inatu i lo ofisa leo ia maulia i la tu lo fa tino ia vaenga lo ia fo il fa no nga lo ofisa ni fo suyo no ma suyo tamai ta yo no no mo yanga ia mo ria tangata ia se fia fo le fa ma ni suyo no ma suyo tamai ta yo no e mo ria fo il suyo no ma suyo tamai ta yo no il tau to pe pelo i lu mo fa no ia me se lu mo nga ruenga te me le fa tino ai pe fo nga sira fia te me fa tino le skala ma wa suyo no ma suyo tamai ta yo no e fa ma ni o tangata yo la tu no ma fionga e mo fa to tonga ona sai la yo pepa o le tu la fono na o le foi au lape o le me o le tu la fono le fa ma on e tu ina to foi fa msuno ngai fai mo ria ngata le fenga ia pe ona fa fita na ro fenga i maru se termine ta sanga ka ko ku se fai me a mi to na lo ngonga la vai lo so pepa fa na lo so ai ti ile tauna e fai a wai mo ria o le tu la fono o le fa tonga foi na su yo no musu tamai ta yo no ile nga fa alo patino nga ruenga male ambuto si le fia lo se tanga to no polo fio pe tele mamala mai fo
ya le amena me ma alofanga e mori ai o ba fa ia e wa sani o lo sani wa e fatino wa e sani ma lo fa ma on sa ma la toto ia tulanga la e be le ngai fa kwa ngai kwa ku pa ia ka kwa ku lo fo sil fia ma lo fo ma la ma ia o tu la fo no wa fa su i va tu la fo no fo o au la pe fo tu la fo no ma me o lo pa pu pu ai me fa ma me le tau na fa ia ile ba ia o komsino se tu la fo no le lei mo le sui tau wā. Aksa, langa sa me tūla whono, e lea ia ma se me whai. O me o ma me o mōringa. Ai tū mālo, ia whapena fwoi o tangata fwoi, le tau wā me whapena. E manino al tūla whono, e whatoa whatinoa, pēa uman whainga pāroka. Whakoa whatinoa vaenga ia. O le tūla whono ia le manino al tūla whono. O le piliota o le whainga pāroka. E amata me le teimi na whaalaku, le whaasala launga lo fisa le komisina o whainga pārota. O le aso sukasi o iuni. Ngā lapo le whaasala launga. Ia, o me ia la tutupu o le aso le whainga pāroka. Manino atu la whona, e kaula le pilioka ngā. O le pilioka o le whainga pāroka, ia po le whaapeltani, election period. E whaasa so se mea. Sa le lau mai fōka ngaka i le skala, sa ngi mea ai, sa ngi tupe, ia sa ngi whaakosinga hui, a maguia, e whaasa. Ile iaula ia i le tupena ino tūla whono. E le lei mo suita wha, ai le lei fo i mo mamalu fo o le au pāroka. Wa fo le whaasa hui ngō lau, ia ka pāroka ka wāna au sui ka wā. Wa le sui whaafika uri ngā, o ka pāroka. Ia sa manga i le kula whongo. Koko se kula whongo le lei umai kua lua, le lei mo sui tau wā. Le lei fo i mo ka pāroka i le whaakaua ngā woi ngai pāroka. So peo ngai o peo ku le lei ngai lau wā i o le kula whongo. E lei o le teimine. Ua whaafonga mai mo mai, ia, lo tātou atunu, ia i le wholasanga manino, ia ma le malama lea sa whaapea o nā tu i nātu. Ia i le mai mua ma le whaafonga lo tātou atunu, o lau pālota, o lau leo le nā, lea o lo whaingoi nā ia le tātou polo kalamere nei. Ma o lona tāua, ia ua whainoa malawa vaenga e ao o nā sila fia le lei. Ia e tātou malawa, tātou te ito tasi, o tātou le whaia te whiriwhiringa, ai se a, le hanga o tātou te pālota ina, ia te itai o tātou atunu. Mo le isi 5 tausanga, ia tāua foi, ia mo tātou ia sui tamaitai, ia ma sui onu, ia i le tau foi tau tinonga, ma le tau tautonga, lea e whaatino, au tua ngai mai. E whaatino ranga luenga, o le tau fiso soani le ofisa, a whawhitai le foi au nanga, o le foi vala lo tātou ngalue whaatasi ai, sui tamaitai ma sui onu. Ono lo tau fiso soani mai, e tau whaafeingo fie, ma whaamao nia mai le ofisa. O le tangata lea, o le tangata tonu o le tau awhioanga, ia ina ia mawhai lava. Ona maua tonu rona suafa, i lunga o le lola, ia ale awhioanga, male i tu malo, ae ua iai vaenga ua ria e mai. O tau le whaamao ni fo i sui tamaitai, ia ma sui onu. I le whaatinonga o le tau ngā luenga, lene sau noa le whionga re komisina. Ia i le tūlanga malawa ia pe fo i ona ia i le tau ngā luenga, ma nai do te awhia i lalo o le tūla fono. Ia ae nauna whaamana tuatu. Tūlanga ia, tātou ila ia komiti, ia nauna uto e wha sātua lua atu le sau noanga re komisina. Awa ia tātou te whaira nā tūlanga o le tau mōma lau mai fua ia tangata. Ia mai e wha resitala, sa o le tonga le nā o le tangata e sau wai lawa na ia, whaila na resitala. O whaila le aso le pālota, e sau wai lawa le tangata ia, whaila na ia filfilinga sa o loto, po wai e fia pālota iai, ia e pi o tūlanga nā le ua whaamanino atu. E tutusa le tūlanga le nā le nisa no ori komisina, o lo walu la o mintangata si toa tele pe toa se fulu, pe toa lua se fulu, au mai i le no whanga le whaile resitala, ma le wha au ngāo lau i meli e tasi, e te au mai i tangata e lua se fulu, wha ale sitala online mai ai, i lau i meli e tasi, sala o e kula whonga. Ma o lea fwoi ua whaamanino atu lava ia tūlanga le na ta ori komisina. Wei ia ila tau sa whaia whenga tau whaavalea, fwoi lono whaungaan pe whanau o resi, sau e resi tala, ia wala. O whai lau maua, aua e ke ka alo i le teimile nei, le anga ile o, e le na o ni tala, fwoi le o ta ua e re komisina, o
komisina langolango ia me se foi o taitai o le official nei ne uto fa apia se ngo fa makalanga le wali ngai fa fe ka ko aua lava le wa mata ona fa tino lava le malu si ango le tula fono ina ia mafaya ona e silofia e te fa tamala lo pe te sasi lo pe te pepelo lo pe te fa vale lo lima itu ta ua le anga we soli ia le tula fono am te lo e avia foi ia le vanole ia fa ilo ai fo i le mamalo si o tatu tu ila to fo le sauni ile fenga palo ta ia ina i o tatu to file mo fili le fili malpoto palo ta fo malpoto palo ta malelofa al ne vai ngor tatu por kolame se ngomai basa ia te vai fa fo ngomai no uto ia utaluina lava o le saunu nga ma tango fie ale fionga ile ko msina ia o mai mo fo i tatu wa tunu e pa ia mo lungo tatu wa tunu o la fo i se fa fo ngomai ia ile fo sanga ma saunu nga le fionga ko msina ile nei fo i ia vai ngor tatu por kolame ia ma tu te aswatu vai mal uenga i lau fa fo nga malau mai mo mai a o le ta o le balalea ia e lo ai o lea nga lulue ia le ofisa i lalo o le tula fono ma e whaatino lau fo ia ulapi o le tula fono ia ina ia mawhai ona e sila fiai vaenga ia apai fo lasi whamutalanga ua ma mawhatu i lau whaafonga malau mai mo mai ia ma mawha mata ua i lau fina ngalo vaenga o lo tamu whaatuai ia le ofisa ia o se whamutalanga na i le folosanga sa o manatu se unga mai vasa avi ele sila lo tatou atunu ai whaafitai la tu inatu i le nai tu o le motu Whaafitai se mung tafa ele o se tala vane ile sau nuanga le fionga komsina e ta ua leu se ta ia le tula fono mai ele ise si e mawhai ona sao mai le tula fono aua foi tātou te nau te lelei a ai mai mawai le penga ai wha malole ona sai ma le wha toa le o whai ngā ruenga ele whai ngō whiere ngā ruenga o lo whenga iai wha pēa i ma wha whita auli a wha ngā solo ai tātou ngā ruenga res tala tātou a ngai atu e se tātou malolo ngā tue taliu mai ona mai moa leo so tātou tunu le vanga whai u o le tātou Port Kalame. O le langolanga o tūle nā le tātou Port Kalame le Samoa Commercial Bank whape foi ia ma le cookies by the hapa i sale longa ia ele motele nei sala fai ia e mau ese o tātou tangata le tāua o whainga palota au leo le a e mai moa mai ia le nei a fiafi e niso fina ngalo whaalia mai le motele sala fai o le tāua o le whainga palota o la alo tuel tātou o tunu ia o lawa ia te tāu lea wa oe ia o lo malo sama ia e fa pena lava se langona e pe ona ia i whainga palota ia sa ili ai sui mamalu o le fono au fai tula fono o la tau ia o lo taita ia le malo Samoa i lo lava ia manatu to atasi na hoa o le ta o le whainga palota pe se awala le e whaaleo atuai ia le langona o nofo ma taita o se tangata nu o Samoa. O le taha o le whainga palota o lau whiriwhiringa o lau wai a te tau.
e ao ia ma ave so leo i ave fo i yo mlangona i le i tonu le whainga mai fa o le leo la whiwhiringa i lau sui i o nga fo le asao i lau leo i tonu le whainga malo ia ole kahua le whainga pala pela wala moli mawinga whaise sao whaise leo e ima kumanga onga o na kele kanga kolino o malo o i kongo ala awala kwa ke lo ke le se ka o le palo kai i la ku le nga kai fa ale le ia tatau tangata ia ai mese o le human rights o tanga kai mfai nga a folingo nga fa ale me le mang o e wa ke lo istanga ka pe vai nga le e fa ale fo ia la kumanga onga fo e ka onga fa ka nga la o le whainga pālota foi. O se avanua le leilea o te langolango ina i se sui ua o iloa ma o mauti noa o lo anga vaa e avea ma se taitai te tonu se afioanga ma se itu malo. O le uwinga mbungi a le upu paloka po fea o iei le finga ngalo le ku i lewa anga whaupufai, ma lewa anga whaupufai. Ia masila sila ko ko ale aku i le anga waa male ko mai e whaafoe e ile aku mangi ka ngaka e mongi le alofa i Samoa. Lo usao ma le whinga pāluta. E au ngā lea i awatu i se o leo po ai o le awhilwhilia e awea ma taitai le leo si matu i tumalo e whapea wha i le atuni o atua. Tāua le whainga pāluta. Sa ili e i sui e anga ia le malo Samoa. La tau fo ia awatua whina ngalo nuu o i tumalo taitasi te tono o pānui. A le leilau whiwhilinga o le leifo i nāri sui o le tumalo le atau a reina lu tofi. A whapea o le lafa le whainga pāluta. E tā ua le iai o se sui a le tumalo i te tono o le palemene. E whailea ma tangata e fisosoani i mana o ngā fōi po ni mea fōi whaalelea le tumalo e le ngata fōi lea o le atunu o atua Samoa. Ia e mana o mea e le au nei le sui e manu iai le lau tele o le tumalo. O se sui fōi a ngā waa, ia o se sui fōi e iaila ngā ngā o le alofu ai le tumalo. Ina ia whaasafua mai ai ia tamao ainga o le atunu. Ina ia manuia ai le tumalo i ona tūlanga o lana wao. O lau whiriwhiri ngā lea. Ke whiriwhiri a maka mai lau kuri vai lea kua e ala mai ei lea nganga o lea kua. E ke whiriwhiri ai. Kai o le ka kua kumu. La ko ki kausia Samoa le while mo. Ia ma lea lofa. Te whamaoni. Malani ko. Ia taua nei na palta. Ia taua no si tangata foi le e famo mo e alu e batu se fanoma o se to fa foi me se fa tanga atamal no me se le tumalo. Taua le palta te tatua. Awa se ngamanu ia mutato e ngamalo pona fia lava o ia o to ile le manu ia mo latunu o lo wa ia lo mo lo ma fo e le fa mo nga ile fenga palo ia mo se mana ia ano fa na ia me se le tamata atunu ato o le loka ika nga ka ile fa pe apa loka i se sui o le mo le wa mo se le yo se a inga ko kas mo le lau kele o le ofio anga a ko ai me se o whanga o le ngu o le lalo wao ia wa le lumanga i leo ngu maa inga mai ka le si mahalo me kumu o lau etis o lau lofa le i lau nuu o lau tu malo ia alise o lau tanau nau mo tu pulanga lalo wao o lau anga aima i kilo mai a washo la tu leo e whainga malo sa mo o la ka whiwhiringa kakau le sui e ka kiwa e lo whanga i kongo nuu
ai me se ia ai Lo lava ia manatu na o ia me se fo lava o la wa ia te tau te palota. E te tau lava na tato ai mamao ile tūlanga ro ia ile tato watu no. Le ngata ile tamao ainga. Ia pe mea na tau na ave tato whamua ka ua lo paloka o ai ale kopi o le manguia ngare kumaro sa renga. Yo ka kosira fiera kai mi. Pe ngang kura i mea sui. Ia ngoforo ia pia ai kia ingei le ngu mana mero. Mani kumaro ro kura ia kuwa. Ao fauru ro mavamo mga kuari kumaro. Ia mangu ia le kumaro ro kura i mas. Ia mea. Ngang kualo ia pia ngofo ia fiuri kumaro ko su e kwa ko ngongo mer ki mer paruka. Ai paua o le kakalo ie o le akula i mai. Ia lo fangia sa ia mongi le lofa mongi le ia o la kapaloka foi la ia o nga foi ka nga kapaloka mal pot ele nga kaya ngal ainga e kalesia no ia ai misse sa mo ato ona yo la tu na lava manatu a o le ta u o fenga palota ma a wala filfili ai ta i a wala fa demokrasi o ai a tau fa vai o se a wala fa malo si ai tanga tai to tasi fala pututonga e kalesia no mafio anga e tafi se ai le fa ai longa tangata mama na ia iso o tangata ai se tatu to kolosia tu ya se mutafa e maua mai ese tala la ta mai o tatu race tala po le aso numero wo o ye le neva yaso e peyo na fa ai loa ia ile nava yaso ile tatu por klami le faftai se mai pasa e ta ua i o le va ngale o fai mota tu abatu la va ia le tu la ngolo ia le e fai tau au fai o le numero i la tu resistala ona ina lava tatu te fua ia i le tu la ngolo i le ngaluenga ai le ngate ia sila fia i fo i ele mamalo le atunu o le lava e le i resistala e te tau ona nga i mai resistala le utoi ruwa yaso ato otoi toi ia o le tapu ni alo ia lo lea o le tato resistala ia pe tapu ni le tato lola au fa mumonga la tamai ale o lo iai e fa mumonga ia i le tai au le stona valus fu lima afe tolu se lau i vavalu ia tato fa mumonga la tamai na ia i le tau valu de tai au o le stona ia tato wa nga ina fa pasene le numero le wa fitu se fu lua te si male valu pasene fitu se fu lua te si male valu pasene ia pe afa pasene ila to ia o le ua mai au na resitala ia ile nei foi vai aso pe ia ona tato iai ia mafanga so pe ia ngaluenga ele ngate ngaluenga le fatino nei ile chimwani to nei mato ape foi ia le mauto le tate songi ia fa pe foi ia ma le farsa mo o tinao te maitai i le motele isala fai ila to le resitala online mai ia le tono de numero e pe ona opta ua fafta yatu ia e mamalo le aturu ia le ua mafai ona resitala le temili nei le wo tono le nei numero tele ia mese fo pasene le ua iai ia ona le touanga i mai fa atino la to resitala le ngata lava ia ila to sa hamana ia e taimu sanga le na lo to visa mua ma le taimu sanga lona lua ia ila to fo ile nanga i mai ia i nei vai yaso ia fa atino i tato ngaluenga i no fuanga fa apito le lo fa atino ai ia malo lava le o sai ia ile tulanga o lo ono sa ile lainga o lo ono sa i te nofu o lo ono sa i te tu o lo ono sa ile la ia po le tibo fo ai fa vitai ia le malu ia no fuanga ia fa te no ia tato recital ia ele o lo alo fia mai tato mai le la ia ma le timu al mesidin tau o le o mai a ona e recital na o lo nofu ma e saudi e fa ila palota ia ole atuanga na se ngomai pasa mai mo mai ro tato tunu ia ile tauroina ia o se vaenga foi o tu ina tu nei ia mai le official komisi o fainga palota to tu ina tu tato proclame fa aftai tele ia mo matu no fa aftai je muntafa mo le foi fa malo ia ila to mai on restala ia maule si uile na le tato proclame lona vaenga se fulu maleono mo le foi fa malo i tu malo sa fanga solo ile nga restala e pe ona ia ile nava yaso fa fetaile ofisa o le komisi o fainga palota o le sempor fa pe male tv tasi mo le foi fa fetai tato longolongo o tu le Samoa Commercial Bank mo le longolongo ino tato por kalame umfai
ona awina tutono to mauta moto lawa faaftai foi le afioga ia leo ta kuki masi ma le aufaiga aluega a le kuki spai hapa i sa le longa sa tali malo le malaga mai ia le nei aufaiga aluega taualuga atu ai ma le tatou polokalame i salafai nei sesi ona faapopoga le mai aso asau faaftai foi le tamaitai a tamara o alii ma tamaitai seila le fesoaso ani mai a o tatou femalaga ia i le vao moto e lua ona o le tatou galuega resitala palota ma le poto resitala mo faiga palota o lau palota o lou leo manuia faasousauga le atunuu to fasoifua Hey! Oh, wow! Amai, I really like the app you're using. you mean my SCB wallet? Yeah, how do I get it? Mom, I'll call you back. I found her. Do you have a SCB account? Yes, I do. Perfect. But first you need to register. Once that's done, you receive an email with a link. Just sign up with the username and password, then download the My SCB Wallet app and you'll be able to scan and pay or transfer money. May malaw mena ko filau ken phone se make via mam lamai nangi. O le best Alea, Samo Commercial Bank. Are you coming? Yes. Samo's best choice for banking.